Sala şevatê serveşayîş. Gelên licê dara hênê pasir û pîranê ji sala 1927 re dibêjin sala şevatê. Li vê salê di payîza derengî de cih, war, can û dilê wan hatiye şewitandin û qelandin. Zilm û komkujiyeke wisa mezin pêk anîne ku yên mayî bi salan jî ji tirsana komkujî hil nedane ser zimanê xwe û şîna qurbaniyên xwe nekirine. Di serhildana 1925 ya Şêx Saîd da ji pey darvekirina 606 kesî û bi 10,000 qurbaniyan jî xwînxar ji xwînê têr nabin. Dewlet Mistefa Muglaliyê ku di 6 îlona 1926 da fermandariya komkujiya eşîra Qoçû Axasiya Dêrsimê kiriye ji bo rewşa herema pêçarê û der û dora wê licê dara hinê pasir û pîranê bişopîne û rapor bike dişîne heremê. Ew jî xwe dixe dilqê gundiyan mehekê çil şevî gund bi gund digere. Navê 20 eşîr û 208 gundan yekû yekû dinivîsîne û raporeke wisa amade dike ku di navbera 8 cotmehê û 17 mijdara 1927 da dibin fermandariya wî zalimî da 7 lîwayên leşkerî û 7 lîwayên milîsan bi top û tivingan diçin ser gundan. Ji ber ku hemû begên pêçarê tevlî serhildanê bûne û li ber derê Amedê canê xwe dane, ew jî navê fermana xwe datînin tevgera pêçartênkî. Di sê qonaxan da komkujiyê pêktînin. Di qonaxa yekemîn da gundê Roşilat û Bakurê licê dikin hedefa xwe. Di qonaxa duyemîn da gundên Bakurê Darahinê, di qonaxa sêyemîn da jî gundên Rojavayê licê û ber bi Heniyê, Sêgoşa, Lice, Pasûr û Farqînê. Li gorî lêkolînên xwe bûne 15,000 mirov tên qetil kirin. Du fermandarên devxwîn Elî Barût û Elî Heyder di qetlê da dikevin pêşbaziyê. Mêran bi heva girê didin û dervayê gunda bi gulan û singûyan dikujin. Jin û zaran jî tijî qadîn, axir û malan dikin, êgir berdidinê bi zindî zindî dikujin. Dest didin ser mal û milkên gel, talan dikin gerî û siruyên wan. Ji ber ku yekîna fermandar Elî Heyder çima di pevçûneke çiyayê lîsê da dêk diçe, Elî Heyder dadgeha İstiklalê da tê darizandin. Ji ber wê pir ji ber xwe dikeve û ji hevalên xwe ra dibêje ez mêrê bêm darizandinê bûm. Di nav van 3 salan da min hêjmareke mezin
jin, zar, قال و پیر کردا کرن گوم، قادین و مالان آگر بردای و شوتاند. جبر وان کرنان و دل من قط نشوتی. جبر که من زانبو او مالباتین چیاییانه. ایرو از نشوتینم سبه زاره وانه لهمبری ما شهر بکن. دکاورن ام نهاجی جوان برینین خو هنکان در بکن. دما ایریشی پیچاره دکن 45 میران دگرن و دبن نوالا سولسانی. دستو پیه وان گریددن و بگله و سنگویان دکشن. اگر بری گنددن 400 مالی دشویتینن گند خالی و مریا گره خاری دکن. روژک شوندا دسر گنده 8 دره ایدا دکرن. لور 45 میران به همان آوایی به سنگویان دکشن. روشترادن دوریا هندف و مزاگیه. 6 چند میران به هوا گریددن و بریوان ددن نوالا رستامی. جوان چند کس در ریدا دل هنه برردن بگولیان خلاص نابن. ین مایی در نوالا رستامی دا بگوله و سنگویان تین گشت. جگونده خرابه کورتناکی و گونده در و دوراوی 40 کسی به هوا گریددن و دبن. هندا پرا دوگی چی دیه بگوله و سنگویان دکشن. جوان بتنی شکریه 15 سالیه که باوی وی جبر عثمانیان و ده شر لهمبری روسان ده هاتیه کشتن دبن کشتیان ده دمینه و ساخت فلده. دگونده گوهوه ده 76 جن و زار دین شهوتان دن. 11 میر به سنگویان دین کشتن. جگونده هده گری و گونده در و دوره 83 جن و زاران دگونده هده گری ده تجی خانی اکی دکن و ایگر برددنی دشهوتینه. 47 میران به سنگویان دکشن. جهره مامستان و بوتیان 8 میری توب دکن. به هوا گریددن و لگره سماقی جبر که قیمشی گلین خناکن به سنگویان دکشن. جورجی دسا یک تنی دبنی مریان دا دمینه دفلته و ویسلمی نقل دکه. جگونده اولیان و در و دوراوی 33 جن و زاران کم دکن دینن گونده والری دمالکی دا دشویتینن. لگونده شمسون 44 گوندی به جن و زار به هوار و هوار درد کبن پیشیا لشکران. لی اوجی همان به قدریه دشی دین شهوداندن. جه 4 گوندین در و دورا سایاری 76 جن و زاران تینن ور دمالکی دا دشویتینن. هجی ناوی وی مالی خربه 76 شهیدانه. و لهمان داره لکیلکا گوند 11 میران جی به سنگویان دکش. وی گوندی هفجینا محمد چاوش هوارد که دبیجه بختی ودامه و میره مکشت. از زیرین سر خوب بدم و قط نبه و زارا ما ببخشینم بلا اورتا من رش نبه. فرماندار شنو که دخاپینه زار و زیران هل ده دما که آگر گرد به
زاره کرد که او داوی جنابا ایگر